mbega ibyishimo biravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni gusura imfubyi n'abapfakazi imibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Hanyuma muri Yeremiya 49:11 Bibiliya yavuze ngo mahageze muri Yeremiya 49, igitabo cya Yeremiya 49:11 Bibiliya yavuze ngo siga imfubyi zawe zazirera n'abapfakazi bawe banyizere. Amen. Usige imfubyi zawe zazirera n'abapfakazi bawe bagire gute? Banyizere. Mbega ibyishimo tuzaza nishimiye ejo nabise nibuka cyane amazina ni Felix, hanyuma nsengera mu itorero rya Vision of Jesus Pentecost Church Imbarara. Ndi umugabo benshi bari kuvuga ngo uriya mwana w'umusore, umusore ariko ndi umupapa kuko ufite umugore n'umwana, ariko simbyanje nta kibazo kugira ngo nivuge. Hanyuma nishimiye kuba hano hantu. Imana ishimwe ko mbaye ikaze, mwafashe neza, Imana ibagire neza. Birenze kuri ibyo, iyo nkandagira muri Kenya bwa mbere ngafata mikoro yoganisha ry'Imana n'ubwiranzi na kirere bwa mbere natembere. Hanyuma ikindi ndashima ko rero twakiriye neza cyane umunsi twaje mbere ho gatoya, Imana imugisha. Ikindi amawazo si menshi cyane muri safari kubera ko ndi kumwe n'Bishop wanjye. Ikindi akenda amayinite nkavuga ko intega amayinite akaya ikintu cyose kandi amakosa yokorwa nje sinose mbese ubu nyine mu rugendo sinatekereza gusa tuzotaha gute gusa tuzotaha ko tazogeraga hano kandi tazogenda amasigo bamubase ko bisa byoroshye bitandukanye n'iyo naje njyenyine. Bishimye cyane kandi mu ikanisa gatemugereza umuntu usanzwe no kandi mu ikanisa harimo abapasiteri k'icumi n'abayobozi benshi, nanjye mbanishe nk'ahari y'ibisho bw'idini wanyu ngo Bishop yababwira ngo tuzozane, numva ko byiza cyane. Imana ishimwe, ishimye cyane. Ni n'inshuti n'umubyeyi nyine. Ubu tukaza mu ikanisa utazanye na pasiteri, wasenga mu ikanisa pasiteri muto kwicarana ngo muvugane, tukaza ubisengeramo bizoza bikugora kandi niwemera kurisha bizoza uko bishobora kuba byose pasiteri umenya. Iyo si inama y'ubuntu kanganira iminota mikeya. Iyo umuntu yabanjije pasiteri atwiye ngo tuganire neza twitonze mo nta mpungenge, ariko nibyo ariko mwe kumoje kurambira ndaganira umwanya mutoya muto kubera ko abandi nabo bari kuganira neza, kuko iyo wigisha ugomba no kwiga nibwo umuntu azagera kure. Imana urupfu rwaremwe imbere kimwe twese. Imana yazirema Felix bikambwira ngo uzoza ufite imyaka 30, ikarema umuntu ikavuga ngo uzogeze imyaka 60, ikarema umuntu ikavuga ngo uzogeze imyaka 50. Urupfu nabwirwa ngo nawe ubeho usanzwe ukora ku bantu gusa. Umuntu uzokora icyaha uzahita ugira imbaraga, ariko urupfu rwari ruhari rwaremwe n'iki? N'Imana. Ariko Imana irwima imbaraga ku bantu bayo. Niyo mpamvu yabwiye Adamu ngo nukora icyaha no gupfa rwari ruhari, rwaremwe n'Imana, ariko udafite ububasha bwo gukora ku muntu. Umunsi Adamu akora icyaha, urupfu rwahise rwatifeteye, rwose ruje mu bikorwa. Data yarambwiye ngo nukora icyaha no gupfa uzapfa, ubwiza bw'Imana ni bugufi. Amen. Mu mishinga myinshi Imana yakoze umushinga umwe niwe n'uwo gushaka. Indini y'abantu kwiga n'abazungu babizanye amasomo, kubaka amazu n'iby'abazungu batwiyambariye ubusa. Ibintu byose bakoze n'abazungu babizanye. Imana gusa yarabona ngo ikintu jewe mpoze nshizeho no gushaka kandi amakwe nataha azaba ubukwe bwa mbere buzaba
ni umugabo umwe gushaka umugore ni ubwo bukwe. Ubundi bukwe bwa kabiri ni umugabo utazunyurwa agashaka abagore benshi ubwo bita polygamy. Ubwo ni ubundi bukwe buzabuba. Ubukwe bwa gatatu buzabuba twebwe dukunda kuba mu birabo ariko mu mazungu buzabuba ni umugore gushaka abagabo benshi. Amen. Amen. Abagabo b'umugore w'i Samariya yari afite abagabo bangahe? Yari afite benshi. Yari yarashatse abagabo benshi. Ubwo si ubukwe bwa kangahe? Ubwa kane ni icyo bita lesbienne. Lesbienne ni abakobwa babiri bazava ngo dushaka ne kandi utakazakwita umwe azopfa. Ubwa gatanu ni abahungu babiri aricyo bita abage abapeta. Ni abahungu babiri bazavuga ngo bagire gute bashakane. Ayo moko si atanu ariko ubwemewe ni bumwe imbere y'Imana. Ni umugabo umwe gushaka umugore umwe. Niyo mpamvu semeni amen. Niyo mpamvu tuvuze gusa ngo twumve tuvuge ngo abapfakazi n'abakobwa babiri bashakanye umwe agapfa n'umupfakazi. Siko? Ubwo bari bashakanye umwe agira gute ni umupfakazi. Ariko si ibyo twatuganira no muri ibi yaki babamo ko turaganira ikintu cyitwa ngo umupfakazi nyakuri. Nicyo twatuganira cyo. Niyo mpamvu nababwira ngo umugabo agira ibintu bitanu agira bikomeye. Ikintu cya mbere umuntu yitwa umugabo imbere y'Imana iyo yakishijwe. Umuhungu utarakizwa ntiyemerewe gushaka. Uzasoma mu gitabo cy'Imigani 24:3. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi urugo rukomezwa no kujijuka. Kandi muri yo 28 haravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu bijyanye no kujijuka. Ikiza gituma umuntu atekereza gushaka ni ugukizwa. Ikiza gituma urugo rukomera no kwirinda icyaha. Nibyo bibiri. Imyaka yo gushaka no gukizwa. Ntabwo ari nka nyinshi. Nuba ntabwo ari famille. Ntabwo ari kwageze hano. Imyaka yo gushaka bakora mpungagaje imyaka yo gushaka no gukizwa. Mungu tarakizwa ntarageze imyaka yo gushaka. Aho. Hallelujah. Semenema. Niko birivuga. Uko Imana ifite gahunda yo kuzabuza abagande babiri ngo bongere umubare mwinshi w'abashikire no. Shaka kubuza abakristo babiri ngo bongere umubare mwinshi w'abashamije. Hanyuma umugabo iyo amaze gukora icyo kintu azakora ikindi cya kabiri azakora. Ubu twafatanyije n'abagore gukora ariko si inshingano zabo cyane. Tugakubita umugore mu kiyishuye inzu ni akazi kawe gusa wowe musaba kamugateje kubera ko nigeze ikibazo cy'uburwayi cyangwa impamvu z'uko nta kazi kumfashije kwishura inzu nataho bimushimiye ariko ni akazi k'umugabo. Yabwiye Adamu uzubagarira ino ngo yamuhaye umurimo akazi. Icya gatatu umugabo agira ikintu cyitwa icyerekezo. Ntabwo umugore wese yitwa gusa ngo bana banjye ngo nimwoge kupana itaha ariko twe kwimukira muri Kenya. Kumva ni umugabo uzibitekereza akavuga ngo urugo rwanje ngomba kurutwara ahantu heza. Pasiteri yaravuze ngo ari umugabo ngo ibigabo bitazabitekereza ngo akaba atuze urugo rwiwe ngo ahantu mu manga. Burya umugabo nizo abantu bantu utasekiriti hano nzoje hambenze akubwira ngo mbatuze ahantu hameze neza. Umugabo nizo utanga icyerekezo mu rugo. Icya kane umugabo agomba kuba afite ubumenyi. Habe no mu ikanisa niyo mpamvu bazava umugabo n'icane n'umugore mu makanisa y'ibisirimu. Ntabwo ari kugira ngo baze kubera ntabwo ari impamvu ni ukugira ngo umugore atumva umugabo amusobanurira. Niyo mpamvu iyo umugabo niga ipfu umugore atamusuzugura. Ibyo ni ibintu bimwe. Semeni amen. Iki namaze kumenya mu myaka ine maze n'umugabo. Niyo umugabo ukaba utafata icyemezo ugakora amakosa yo kuja gufata icyemezo wabashije papa wawe. Ubayitwa ahantu ari rukundarenga. Kazangira tukamubaza gatatu kamubaza. Umugore wanje azabimenya bwa kane nambwira ngo dukore iki. Akamagore tuzobaze muzehe. Kubera yamaze kumenya ko nyanze bizofata. Ni papa uzubifata. Abagore basigaye cyane. Azabimenya ko utazofata icyemezo muzehe n'uzugira gute uzifata. Kugira ngo dukore iki. Ngo tuzobaze muzehe. Umugabo agomba kuba afite ikintu cyitwa ubumenyi. Cya gatanu agomba kuba asoma ijambo ry'Imana. Agomba kuba asoma ijambo ry'Imana azi ibyanditswe. Azi ibyanditswe. Rero Imana avuganye na Adamu niyo yabwiye ngo inzoka ntikagushoka ntukajya kuri kino giti ni ibyanditswe. Birafite kataloge. Mwumve noneho urwo rugo rutarimo umuntu ufite icyerekezo.
rutarimo ijambo ry'Imana, rutarimo iki ibintu byose mvuze. Impamvu ko urwo rugoye rurakora. Ariko mureke babwira kandi semeni amen. Haleluya. Iyo umuntu yacitse ukuboko musabire ntabwo imbaraga zo muri kwa kuboko zacyana ukuboko kwacitse zizazimuka zikaja mu kuboko kwasigaye. Muzoreba ibimuka umuntu wamugaye mwihangane mudebe ndarangije. Umuntu wacitse amaguru niba kenzo usanga amaboko yabo adakomeye, uzosanga afite igituza, afite amaboko manini kubera imbaraga zo mu maguru zagiye mu maboko. Mu bice cyase kuvuga nubwo umugabo yogeye ku mugore wizeye Imana, imbaraga zo mu mugabo zizazisigana zikaja mu mugore, yarangiza akanavuga ngo kubera ko bakunda gusenga dukomeze dusenga Imana. Kubera ko yakundaga gukorera, ureke zino mbaraga tuzikomeze zibe muri twe, dukomeze dukorere Imana. Ntabwo zazijana nawe zazisigana. Isi ishobora gutwara ikintu utotekereza ko wobura. Isi ishobora gutwara ikintu utotekereza ko wogira gute wobura. Icyo kintu ni kimwe gusa, ni umugabo cyangwa umugore. Abana byibuze mu tekereza abana bazafa umwana we. Akuvuga ngo umugore yamatekereza ngo umugabo ashobora gupfa mu mwaka cyangwa mu mwaka utaha. Tibikunda ko umuntu azabona umugabo batopfa. Cyari kigeze gute avuka byibonera. Semeni amen. Ukwisi ishobora gutwara ikintu utotekereza ko wobura, niko Imana ishobora kukugarurira ikindi kintu utotekereza ko wotunga. Ukwisi ishobora kugutwara ikintu utotekereza ko wobura, niko Imana nayo ishobora kukugarurira ikindi kintu utotekereza ko wotunga. Semeni amen. Haleluya. Mwebwe mwari muzi ko umugabo yopfa umugore akabaho akarera abana bagasa neza atiyagaritse, bagakizwa, bagakomeza bagasenga, ndetse bakabaho neza, bagafasha n'abandi bantu bafite abagabo n'abagore bameze neza. Mwari muzi ko bizashoboka? Birashoboka cyane. Aho umugore wizeye iki? Imana. Semeni amen. Bibiliya reka ndangize kuri aka kantu, ndangize. Bibiliya yaravuze ngo urinde umutima wawe gutwika ikintu cyose kize gute yirindwa, ukora kusobwinga aho bikomoka. Umutima ugira ibyumba byinshi, ariko mvuge bikeya. Icyumba umutima ugira cyane shamure ya mbere inzu kayikirana ngakora kwa Bizimana ko bago kino ni icyumba kimeze gute. Hama icyumba cyitwa cy'amashimwe umuntu wese afite agafunguzo agafungura icyumba cy'iki cy'amashimwe, akabikindi icyumba bazabita ngo ni icyumba cy'ibikomere. Umuntu akaba yarakomeretse mu buzima akaba yarakomeretse, icyo ni icyumba kiba mu mutima. Umuntu arakigira kibaganga gutya n'udukorodoro gusa. Aho n'udukorodoro gusa, icyumba cy'ibikomere. Akaba n'ikindi cyumba cyitwa icyumba cy'imirimo. Umuntu yabyuka mu gitondo, nicyo twakoze ejo. Yabyuka mu gitondo umutima ukamubwira ngo kubera ko mwariye nta mpamvu yo kurya mwenyine. Hano mu ikarisa harimo imfubyi n'abapfakazi, kuko ubundi utakwifa umuntu urangiza ubashima uzahita bayavukiye abari mu cyumba cy'imirimo. Cyo bikora ari mu cyumba cy'ibikomere. Tubishoboka. Sabanana. Haleluya. Tubishoboka. Ibyo ndio bitekereza. Wari mu cyumba cy'ibikomere, ari wafunguye ukaryama nimugoroba, ukaryama mu cyumba cy'ibikomere ndio bikora. Ndabwo ko umuntu usare mu cyumba cy'imirimo. Ikindi cyumba ni cyumba cy'amaganya. Tunaho uri mu gitondo akaba gutukatashaba yo utukiye ngoye yabyose nabi aho utanafise gitando cyakindi niki gusa siho byaraye mu kindi cyumba cy'amaganya. Ibagiye Imana yakoze iyo bitekereje gusa yatashe nimugoroba yiruhiye afata imfunguzo ara mu cyumba cy'amaganya. Iyo byibutse siho bandi bazabara iyo Yesu yageze mu gutuma kumugore mupfakazi. Amen amen. Haleluya. Ese murashaka kunyumva? Iyo Yesu yageze mu mutima w'umugore w'umupfakazi, ikintu cyambere azakora adafunga icyumba cy'amaganya. Kibazo bakirara kuko Yesu ari muri ubwo rugo. Kibazo bakiraramo Yesu yaragifunze. Icya gatanu ni icyumba cyo kuramya Imana, n'icyumba cy'amateka. Abantu bakicara bakavuga ngo umugabo yarapfuye, icyumba cy'amateka. Ariko mureke mbabwire mwabana
ntabwo ari kubasubiza inyuma. Zari bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ariko ubu ngubu tugeza aha kubera Imana. Abana bakicara bakavuga ngo kubera amateka yawe, kubera n'ukuntu mama yakomeje kuturera, Imana imuhereza umugisha, Imana imuhereza umugisha, bakamwubaha, abantu bakazamuhera bakwe, bakazamuhera bakazana, kubera ko abana biwe bahaye education. No, ndashaka gukosora agakosa Gatolika cyanditswe mwateguye, harimo akantu kavuga ngo iby'isi, isi bavuga ntabwo ari mu butaka duhagazeho, ni ikintu cyitwa system abantu bakorera. Mureke bakore system ziri muri Sudani. Abatutsi babo baravuze ngo umugore nabyara akabyara umwana w'umuhungu, uyu mwana w'umuhungu agahita apfa, yari afite umunsi umwe upfa kuba gusa yari yabaye agahita. So dukora ikintu kimwe, tuba tubara imyaka, niturangiza wa mwana tumushakire, tumuzanire umugore mu muryango kugira ngo rya zina ry'awa mwana ritibagirana, hanyuma abari hafi aho ngaho tugakomeza muzarire. Abana bazitwa wa muhungu kugira ngo wa muhungu atazibagirana. Abanyamurenge ibo ni abanyabwenge, ntibashaka kubishyira mu muco, ntibashaka kubivuga, bafite agasisiteme gusa kitwa ngo uyu mupfakazi agume muri famiye, nta n'impamvu yo gutaha. Ntabwo umugabo umwe baravuze kuri umugore w'umupfakazi mureke tumufashe, kuba atangiye kuvuga gutya amakuru yama yitanguza ngo naragowe ukubwira kuzoza ngo muje kumuzanira ngo yaragowe, kandi abishaka mu mutima ariko amayitanguza ngo yaragowe. Arimo gutora Amen. Kuma ufite icyitwa system, abo nabo bafite system yitwa tumurekera, barakoresha umupfakazi. Nimba utashatswe, impamvu ziza tuma abantu bashaka no koroka no kwirinda icyaha. Nimba utashatswe nta mpamvu yo gukora ibyaha, ntabwo ushaka. Amen. Muzosome Zaburi ya 65 umurongo 65 uskuru biri izivuga ngo ndise w'imfubyi, ariko ntabwo afite kuvuga gusa mu ndunga w'abapfakazi. Yaravuze ngo nza ndenganura abapfakazi mu manza za umupfakazi nyakuri ntazarengana. Nta n'umuntu azaja kurege, azakora ikintu kimwe, azabwira Imana ngo bandenganije gusa. Imana nta mupfakazi uzurengana iyo akirangiza. Mwakira ijambo ry'Imana.